سلام بینندگان گرامی، اینجا دفتر مرکزی رادیوی آزادی است و شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. عبدالله اشرف هستم. حالا مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز 6 دکبر. در نتیجه آشوب در زندان خوجند چند مقام اداره نظارت زندانها و 6 کارمند دادستانی از کرسی محروم شدند. سرود و کلیپ تنها با اجازه وزارت فرهنگ. 2 اداره دولتی خواستار تنظیم سرود و ترانه شدند، اما این تلاش برای پاکیزگی زبان است یا احضای سنزور؟ ستاره تابلو که جمهوری تاجیکستان برای قدم می‌گوید. دخالت والدین به زندگی فرزند با فاجعه انجامید. چرا جوانی 26 ساله در رامید خود را به دار آویخت؟ اون که چی میگه که پدر مادر میگن که سرشته. من سر نمیتونم خاطر فرزند نمیکنم. من با وزبینم خوب جون 2 ماه 3 ماهش دستم. برنامه را از خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. از آشوب در زندان شهر خوجند که بیش از 20 نفر کشته بر جای گذاشت حدود 1 ماه سپری شد. دادستانی کل تاجیکستان برای خنک نظری سرداران ریاست‌ها و شعبه‌های نظارت اجرای جزا را از وظیفه برکنار نمود. 1 نفر از مسئولان دادستانی کل در ولایت سوخت در دایره تفتیشات همچنان تنبیه گرفت. برکناری‌ها در حالی است که آخر ماه نوامبر مقامات انتظامی تاجیکستان علیه 7 کارمند محبس و دست کم 10 زندانی محبسی رقم 3 شهر خوجند با اتهام اشتراک در شورش پرونده جنایی باز کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه. دادستانی کل تاجیکستان در پی آشوب پرسر و صدای زندان رقم 3 شهر خوجند چند نفر از مسئولان ریاست‌ها و شعبه‌های نظارت محبس‌های دادستانی کل را برکنار کرد. طوری از دادستان کل تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون روز 6 دکبر به رادیو آزادی گفتند سردار ریاست نظارت محبس‌های دادستانی در ولایت سوخت ظفقی بیگ شریف زاده و سردار شعبه نظارت محبس‌های دادستانی در ولایت سوخت اعظم مامورزاده از وظیفه برکنار شدند و همراه با آنها کارمندان همون شعبه همه برکنار کرده شدند. طوری گفته می شود شب 7 نوامبر در ساعت 10 شب آشوبی که در زندان خوجند برخاست و طوری مقامات رسمی تاجیکستان میگن که حدود 22 نفر از زندانیان کشته شدند. در پی این حادثه فیض الله سفرزاد سردار همین محبس رقم 3 شهر خوجند برکنار کرده شد و نسبت او پرونده با ماده خنک نظری باز کرده شده و حالا در یکی از بازداشتگاه‌های شهر خوجند نگهداری می شود. این تفتیشات کاری را به جای رساند که سردار ریاست اجرای جزای جنایت وزارت عدلیه معاون وزیر عدلیه عزت الله شریف زاده برکنار کرده شد با سبب برآمدن به نفقه و در جای او معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی منصور جان عمرف تعیین کرده شد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان میگویند که در حال حاضر تفتیشات حادثه آشوب زندان خوجند ادامه دارد و در روزهای نزدیک به انجام خواهد رسید. اما سوال اصلی این است که برکنارکنی ها و از کار راندن مسئولان نظارت محبس های دادستانی کل حل مسئله خواهد بود، زیرا محض در همین محبس رقم 3 چند سال قبل نیز حادثه فرار رخ داده بود. یک بار 2 اداره دولتی در تاجیکستان خواستار تنظیم متن و سروده‌های آوازخوان‌ها شدند. وزارت فرهنگ و کمیته زبان و اصطلاحات امروز در شهر دوشنبه در یک مجلس متن خراب و ناروانی سروده‌های آوازخوان‌ها را تنقید کرده با ارسال یک مراجعتنامه از حکومت تاجیکستان خواستند که ثبت نشر سرود، کلیپ و یا نم آهنگ‌ها تنها با اجازه وزارت فرهنگ صورت بگیرد. اما خود آوازخوان‌ها که اکثرا در مجلس حضور نداشتند از احتمال سخت‌تر شدن سنزور در ایجاد سرود و ترانه خوف دارند. ادامه موضوع در گزارش همکارم سرانگیزی نوروز شاه. شورای موافقت سازی متن آهنگ سرودها در نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شود. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در یک مراجعت خود از حکومت تاجیکستان خواستنی است نسبت آوازخوان‌هایی که معیارهای زبان تاجیکی را ویران می‌کنند چاره‌جویی شود. این مراجعتنامه کمیته که در یک ملاقات در موضوع زبان ترانه‌ها در وزارت فرهنگ روز 6 دکبر صدا داد از 12 بند عبارت است و در آن همچنین توصیه شده است که ثبت و نشر کلیپ و ترانه‌ها بدون موافقه و اجازه مقامات دخلدار منع شود. سرودهای حافظان با نام کوچگی و سرایندگانی که متن
матни суруду таронаҳояшон ғалат садо медиҳанд, тариқи барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ набояд пахш гарданд. масъулини кумитаи забон аз матнҳои коста ва муғоир ба меъёрҳои забон дар таронаҳои гурӯҳи аз овозхонон нигаронӣ карданд. чаро ту буди як гули хандон ки хандидан надори дӯст, дилам садпора мегардад ки мегарди ту дур аз ман, бимирам аз ғамат рӯзе ки пурсидан надори дӯст, чу фарёду фиғон дорам ки бишнидан надори дӯст. масъалаи танзиму назорати матни оҳангҳо дар ин нишаст баҳсро ба миён овард. бархе аз забоншиносон гуфтанд, танқиди овозхонҳо роҳи ҳал нест. шояд барои онҳо шароит ва замина муҳайё бояд кард ки дар интихоби матни суруд ва оҳанг мушкилӣ накашанд. инро кӣ метавонад барои онҳо тайёр кунад? Ин савол аст. дар ин нишаст фақат ҳунармандон аз дастаҳои тобеи идораҳои давлатӣ ширкат доштанд. бенатиҷа аст суҳбати мо, ҳеҷ натиҷа надорад. мана гап задем рафтем. фахриддин малик дар ин маврид эрод гирифт ва гуфт баид нест ки бо чунин мулоқоту нишастҳо чизе дар санъат тағйир ёбад. бо ситораи тобно ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ин қадам медояд, аввал қадам мебарад дар ҷои давлатманд холу дар ҷои дигар устодо. ин шармандагӣ аст барои мо, ин сари хам аст. аммо ба танзим шудани матни суруд ҳам зиддият накард. анамун рисолати худро ба масъулият бипазиранд. ва дигар маврид ин аст ки ҳунармандон ва овозхонҳо ва соҳибзавқоне ки ин имконро надоранд, канор мегузоранд ва ана ҳамин як ҳуввияти фарҳангие ки имрӯз аз ин ҳамоиш барпо шудааст, ана ҳамон дифоъ мешавад. дар ин мулоқот пешниҳодҳое ҳам садо дод ки пахши таронаҳои дорои матни коста дар тарабхонаву нақлиёт ва ҳатто расонаҳои мустақил манъ ва назорат шавад. бархе tashabbusi нави ниҳодҳои ҳукуматиро маҳдуд сохтани ҳуқуқи ҳунармандон номидаанд. як ҷавони 26 сола дар мавзеи ромити шаҳри ваҳдат ки то охирин рӯзҳои ҳаёташ дар андешаи ба хона бозгардонидани ҳамсару фарзандаш буд, ба гуфтаи наздикон қасд ба ҷони худ кард. волидони ҷавон, хонаводаи келин ва хешовандони завҷаи ӯ баръакс волидони домодро дар марги ӯ гунаҳкор мекунанд. худкушии ин ҷавон мавзӯи дахолати калонсолон ба зиндагии оилаҳои ҷавонро дигарбора доғ кард. то куҷо волидон ҳақ доранд ба зиндагии фарзандон дахолат кунанд? хати қирмиз куҷост? тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Сарвинозӣ Рӯҳулло. нуриддин 10 рӯз пеш ҷасади овезони бародараш Раҷабалӣ 26 соларо инҷо пайдо кард. мегӯяд баъди он ки ҳамсари бародараш розӣ нашудааст аз хонаи волидайн баргардад, худро дар манзили нимсохташ дар ҳамсоягии волидон ба дор овехт. манзиле ки Раҷабалӣ бо умед бунёд мекард ва мехост бо ҳамсару фарзанд зиндагии ором дошта бошад. тамом адам ба ис айдаи тиреза фанари гирон мекунам, акай мара дар дор овехтиян, дар инами дор да овехтиян. инами дар дор да овехтиян. вақте мо қати ҳамроҳи додарро будем, гирья кардем, دیگه نتونستیم و برداشته اکام که بود مثال اکجا ما خدمت تمام کردیم وابشت نتونستیم اگم وای کرده من قپیده سودم جسد اکام دادنم رفت به سر کورچا آورد ما اکام بریدیم بنده که وقتی فرو آوردیم زمین و اوجه علاقه جون شاید دست دادگی بود. Раҷабалӣ Қурбонзода чӯпон буд. 3 сол пеш бо тавсияи волидон бо духтари ҳамсоя издивоҷ кард ва соҳиби як духтарча аст. онҳо то як моҳи пеш зиндагии осуда доштанд. баъди як баҳс миёни зану шавҳар ҳамсараш ба хонаи волидон рафт ва дигар барнагашт. модари Раҷабалӣ бо ҳасрат ба манзили нимсохти писар менигарад ва аз он афсӯс мехӯрад ки ҳеҷ гоҳ аз дили писараш огаҳ нашуд ва натавонист аз марги ӯ пешгирӣ кунад. чӣ балое шуд ки инами хиштомонаш хусурш ҳамаш бар зидия мегаштанд. дар шавами омадан манам хеле занозун кӯваку кардам, ба ҳама корш бо мутахид кардем, гуфтем майла биёя. ана ҳамин бачаро телефон мекуне ки биё ҷони мана даст гир, ман айдидори очам безорам, айдидори падару модарам безорам, ман биё гуду ки ман салаи биё и бачи мебиё ки да қасди бачи меша. сайёра ҳамсари Раҷабалӣ ҳоло дар хонаи волидонаш аст. мегӯяд шавҳарашро дӯст медошт ва мехост бо ӯ зиндагиашро идома диҳад. بعد به همون بگه پرسیدم تو یا قد شو گاو زدیم گفتم که چی میگه که پدر مادر میگن که سرشته من سر نمیتونم من خاطر فرزند نمیکنم من با واسبینم اپا جون 2 ماه 3 ماهش دستم
وازبین گفته وای خورسان شده وازبین شده گفته که من خیلی نمیکنم خیستر دمتی هر چی گفتن میگیرن در همه اویلی خشون چی گپ گذشت نزگذشتی در بین همین یک ساعت نیم ساعت آورده خشم میخیره و یا خشون همونجا خبر دارن. марги раҷабалӣ дар ҷамоати ромити шаҳри ваҳдат масъалаи дахолати волидон ба зиндагии навхонадоронро дар тоҷикистон дигар бора доғ кард. сабоҳат маҳмадалиева чанд сол боз дар кумитаи корбозанон фаъолият мекунад ва ҳамарӯза шоҳиди чунин ҳолатҳо мешавад. ӯ аз таҷрибааш мегӯяд никоҳҳои барвақтӣ, ноомодагии ҷавонон ба хонадорӣ, мушкилоти иҷтимоии рӯзгор ва фарқ дар диду ҷаҳонбинии ду ҷавону волидони онҳо низ сабаби вайрон шудани оилаҳо мешавад. ҷавонон пеш аз оила барпо кардан бояд ки ҳаматарафа ҳамдигарро омӯзанд, оилаи ҳамдигарро омӯзанд, муносибатҳои оилавии ҳамдигарро омӯзанд ва баъдан оила барпо конанд. танҳо дар 9 моҳи соли равон бештар аз 8300 зан аз шавҳаронашон талоқ гирифта, наздики 205 зан бо ҳадафи худкушӣ қасди ҷони худ карданд. коршиносон мегӯянд ихтилофи назари волидон ва писару келини онҳо дар аксар маврид ба вайроншавии оилаҳо оварда мерасонад. худкушии ногаҳонии раҷабалӣ дар деҳаи пишамдочи ромит сокинони ин рӯстои баландкӯҳро ҳайратзада кардааст. ҳамсояҳо аз ҳам суол мекунанд ки чӣ гуна як ҷавоне ки бо ҳавас барои зиндагии ояндааш хонаи шахсӣ месохту интизори фарзанди дуюмаш буд, тавонист ин ҳамаро қасдан ба хок барад. ҳанӯз сабабҳои дақиқи марги раҷабалӣ рӯшан нест ва полиси маҳаллӣ ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. падар ҳам интизори натиҷаи ташхиси тибби додгоҳӣ аст. устоди донишгоҳ ва ҳам сарояндаи реп дар назари аввал ин ду пеша то ҳадде мухолифи ҳаманд ва намешавад онро ба ҳам овард. аммо муҳаммад сафар зокиров устоди донишгоҳи муштараки славяниву тоҷикистони русия баръакси онро исбот кард. ӯ дар ин донишгоҳ ба донишҷӯён аз фани иқтисод дарс мегӯяд ва дар вақтҳои холӣ реп ҳам месарояд. ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ дар шаҳри Душанбе пас аз суҳбат бо омӯзгори репсаро ин гузоришро таҳия кард ки ҳоло онро бо ҳам мебинем. муҳаммад сафар 24 сол дорад ва дар донишгоҳи славянӣ аз фани иқтисод дарс мегӯяд. ӯро шогирдон чун устоди сахтгир мешиносанд. муҳим ин ки муаллим метавонад дар ҳама ҳолат донишҷӯро дарк кунад, дар кори худ ҷиддӣ аст ва этикаи касбиро риоя мекунад. на ҳама шогирдону ҳамкасбонаш аз зиндагии муаллими сахтгир бохабаранд. лаҳзаҳои фориғ аз кори донишгоҳ зиндагии ӯ тағйир меёбад. زبی عاشقی داره یاشی تا قما باشم تو باشی به یکان سخن در خاموشی لباسی غیری عادی و با لحنی جوانان رپ می‌سراید. او را با تخلصی پروفسور ام میشناسند. با بهای خوب و عالی می‌خوندم دانشگاه بعد جرم همچون بطنک مرا میگفتم پس تنی که بطنکی را هیچ نگوین بطنکی را هیچ نگوین. بعد ایستاده فکر کردم که هر یک بطنی که ممکن خچه حرمت می‌کردگی کلام شود باید پروفسور شود که بعد به همین سبب خودمون پروفسور موندیم. او در رپ کمبودی‌ها را با حجم بیان می‌سازد. آموزگاری و رپسرایی دو پیشه‌ای ظاهراً از هم دور را به هم آورده است. دانشجو را بگویی که این کارا نکن، خطا برای کتاب بخون، هر روز اگر با هم گفتم میگیری نمیخونه. در نظرش که چی مرا نصیحت میکنه؟ کی مرا نصیحت کرده؟ و بعد من یک مثال می‌آوردم با ما در رپ می‌فهموندم که کتاب مالی نخون و کم بدتر آیندهش نشون میدادم. دا بگویم در رپ این گزارش آخری برنامه امروز بود. بیننده ارجمند، ما گزارش‌های دیگری هم داشتیم که در این برنامه جایگیر نشدند. شما آنها را میتوانید در صفحه ویژه ما در کانال یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید. اگر شما میخواهید خبر و گزارش‌های از این بیشتر را بخوانید، پس بروید به وبسایت ما www.azadi.org. آنها را در آنجا میتوانید مطالعه کنید و هم تماشا کنید. صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نیز برای شما هستند. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز. فردا شما را با خبرهای نو و تازه منتظر هستیم در برنامه نوید بامدادی. تا آن دم خدا نگهدار هر یکی شما باشد.